Nakwa ban sedang ya gajing kren taka banga ong kumne. Giem haki sgi kipor ki badak tang da kijing ba kijing le. Ka pertai menta ka klam syong suk syuk kini ki art likitma ka bahawa krain bat menta hagasa kini kilapan kenyo bah ya ka pertai lele ka jingjia katma hapleng ki Israel bagi Hamas katma ka barang yaj menta hadok menan med ngapai gitu ki belayap kampun ki dei ki Hamas ki Palestine kelakot siki arpo pra hajar ngon nakaliang jeng ki Israel tentang kendian tanai kajing akan an kolong ke bajur kajing pet jingmut ro kilalong di bajur baka jingki jong kini giri jong ka pertai kilabo menta ya kajing ya ka pertai lah kala banwan en kata katma ba balai dalada kini kiri jong ka pertai kile konsyat kile lektur kunhun kumtu kitu kilalong jing kedau baklam pep katma ba balai kan wan jia kan bajang inam ting kan smith insyanya betang utrai jong kakam utrai dei nom tau ya gap neng badika kendau dengan abdo jing kermen hasudan ro kajing long refugee jing ki breu lalong ka bajur ki jing ya kan an mentah ni South China Sea kalong ka bajur ha do kata-kata kajing apen kre ikini ki bor nuklear na kiri jing ka pertai ki lajer telah dadon kanu ka ba ki aila de kajing trei jing ki lei soitan ladakin pen betai kini tekan wan sakata ka baki ong ki por ki bamun swa katakan nuclear winter kata mutang na ka jing tedem ka jong pami na kini ki bor nuclear kan ka ya ka sngi kata du kanong kan nuclear winter kaba pinamla ban mudor la dalaka kata utau kunja tedem yong ya ka sngi dan la wan satang kayor kelapan wan satang kajing jat ta pedang ki bakum gini ngakentui jepi bading ilang baro bangin yang scam bangin syanya betang utrai udon ya la kajang kabenta bantrai nakabenta ka borom jong o hapdeng kini ki ngakwa banya tuyi pi bakidon ki bor ban penhiador ban pen botnam bat kitu ki batmo ban pen troin ro ya kari badega jaj benreu hapdeng kini ngakwa banya lam jumbo tegene kapor baka jingkren jonga hagene kapor kalong kajing persyang ban pentroñ ban penhiador ya kaborom jong kaktin ka jong ublay kabaar pat kajing persyang ban penbotnam ya kakerteng ka jong nong pedem ba jong yu Jesu Christ bat kabalay pat kalong kibor batmu ban penhiar kerdan ya kajing along sitali hakari bagajad benreu kini kin penbiang kenya kajing lap kubor hakane ka step ka pamenta ngap ngan puli api naga gospel kat kumumatias nakalenong ka baar pusaw bakadukot ka basipaw hadu kadukot ka bakatsaw bakakting ka jang utray Jesu lakren kaong kumne anda kumta te sibun kenya tot bat kenya di parlok bat kenya shun parlok bon kinong ya tolo palam lero kin mi bat kin syukori sibun tenamar baka pop kan man bon kajing jiki babon kan man krian hadrai jar badayaina hadu kabakod utaken uban yo lajem tiya kani ka gospel jong kahima onyala baka pertai baroi ka panlong ka jingpla hakikan jabun reu baro anda kumtaken
kanja kabakot. Ini kilong kijing jubab kijong utrai Jisu anda haba mau lakiu halo long ki onem baki senran ki bai ki blabot yo utrai Jisu bo lek halo long ki onem baki li yo hakapor kabajem jai kijing mot yang perkan om kum ha Bethsaida om haruduriau Galili om hakijaka yeu mereka jaka kabapengan kajaka kabatengan ti kila kelino try Jesu yang to ya to yang i ko kendran lano bakini ki baro kinja batkin urlong baki ki dan jong kajingwan jome bat kabawai no kana kapatai hakabajubar bi kita ki jingkeli ki bakodor Naka gospel kat kumu Marcos sukren saya takabawang sapang kata kabawai no kapatai amdan mano bala bantip ki angel kim tip mangau kono breu ngam tip rebatip dei tangu blay bok pa kani kadai ka jinglong ka baton akor ka jong ukon jong ublay bok pa ukadrad ba dingu Jesus Christ ubom sumla kwa banyakni yakarai kabadai bansim tangdaw pa hajing sisaw day bantip ukun ro tari o ngam tip ndon batip kiangel kim tip mangaru ngam tip ubatip sapang kata kabawai no kapatay bat kini kijingja kiban saja day satang ukpa ubahabneng tenre ukun pan Nalor bo long breu ubadona kor, ulong ro breu ubolong kum kamsim kajong kpa kabakedop kabayalam bat kababetin. Kwa pan sujubab jendat kumta, tefa ban pen ken ya kita kidat swa kabawai no kani kapertai, lani kajingwan kajong kono breu. Kani kabenta kabanengkong kani kabenta kabangakwa banyalam jemo ta kena kapor uong ya kini ki kentin bon kinong ya thola palam lero kin mi batkin syukur ya sibun anda kumta te sibun kin ya thot batkin ya di porlok hi batkin ya sun porlok kini kilong kijingja hakita kisngi bakado kidon kibor kibayale ban pentroñ menta kajing pentroñ ka banengkong kalong ban penhiar dor ikador jeng kaktin ka jong blay kani kaktin ka jong blay kapadon lain pukendai teli ki kitab haka testament ka barem bat arkunyaw teli ki gospel ki siti bat ki kitab haka testament ka batmai kadon kabor kaba karpang menta ban penhiar ban yale ban penhiar dor ya kaktin ka jong otrai atwa ban ya thu pi ki parab ngai ki lok ki jor ki ba ki bathon ka jing persyang ban penhiar dor ya kaktin ka jong play kalau nang ya ja kini ki sngi ki ba menta ba kala ya ro longwa kini ki social media ki YouTube ki internet bat ki wei de kajing persyang ban penhiar dor di kaktin ke jong blay ngakwa ban ya thu ye pi ba nado bala tho ye kaktin ke jong blay ye testament ke barem nado ka kitab Genesis hado ka kitab Umalaki te kala simpor hado siajar nrius pasnem kitu kisnem ki balayo ban lom kerpang ye kaktin ke jong blay kibadon lai pokendai teli ki kitam kita kito kilalong kibakodor hado kata-kata tenamar ba kilong kodor dengamar ba oblay hi ulato yakisipo hukum bade oblay hi ubla hukum yo Moses na kabuang toto badban bo hakakita jong kajing penkenma Day o blay hi balakot ya Joshua bantok ya kakita bu Joshua day blay hi balakot ki nong bisar kentop
yaka Ruth, bat yaka Esther, bakin tho yaki kot ki bakodor, ula say na pdeng ki sim, ki bakraw batri ki lomdo, ula say ro na pdeng ki nong yathulopa, ki ban tho yaka tin ka jomotrai. Ikini kila tho yaka tin ka jomotrai, de halor ka hukum ka jomotrai, de halor ka jing ai bor ka jomotrai, de halor kata ka jing khot ka bakarpang, hakapor baki nongya thulupa ki tho yakini ki kitab jongki, lada don mano bala pule bha yaki, ki juong yakini ki kentin, kumni uong utrai, kim ong manga, ndai ong manga, kumni uong utrai, badu blay ula don rengkat lambat ki, banyo ban tho yakini ki lai pukandai teli ki kitam, bat ki de ki ni ken, ki balong katakak tin ka jong utrai, ki tho namar bala hukum utrai, ki tho day namar bala ai bor utrai, ki tho namar baki yosgawi ki tin ka jong utrai, kini kila ri kila sumar, bat kila penongkam ya kini, haki temple, haki synagogue, haki sri ki bahdin, bat kumjur o haki jia senglang. Kini kilai pokandai teliki kitam, kilayo ia kajing persat mensim, kilayo ia kajing penkubur, bat kilayo ro ia kajing pensle. Hadinang ta lalom kerpang yaki, nama kiladon ki bapersang ban kendrek kumni bat kumtai, dia kajing alang kabalong hakasnem kendai pau, hajamnya kilayo keng ban canonize yaka kitab kabarim yaka testament kabarim yaki lai pukandai teliki kitam bat kala-kalalong kaktin ke jomoblay canonization kalong balabiang yau jingtau bapura om don jing duna akwa mania tuyi pi pan banado hadin ke jomomalaki ublay ulas ngabjar salspa snem yakitu ki period solspasnem kijiong kita ki silent centuries kijiong kata ka intertestamental period ki day ki period boblay uklem krenso tekidon ki kot ki blami hakitu ki por batkan saya to hadin nda belakut ka solspasnem ublay lengba ki angel Masay Yohanes nong penbaptis, uban pertah karek klau, ya kajingelap ya kajingwan kajau try Jisu, hadokat do kalau walam jing kemen, but dah kabayoban penpena kumta, ula break no ya kadeka silence jongo, ula say Yohanes nong penbaptis, ujisu ulawan, bala Jisu la khotsa ki gini ki apostol ki belum ki senran ki ba ige layo ban taya ka balang balayo ro ban tho saya ka testament ka bathamai hakapor blastang ban tho ya ka testament ka bathamai kasdang nadu kasdang sau phokhandai kadika por baki tho ya ka city siki Galatia the apostle Paul balasim ya kata na ka Galatia ka basyati la kumno kande kasdam sau phukandai bada kasdam khandai pusan pan balayo ban penmi ya ka kitab ka jing penpau kala simpor tang kumba sau phun rusnam banyo ban penda ban tho yakini ki ar phun nyau teli ki gospel ki kitab ki city bangilayo ya ka testament ka bapmai anda baladon kitu kinong le danda kitmu da kabasisa ki approach kat bamon yakini ki city ki gospel lele ya gospel kat kumulokas kat hadu kida pendon kam da ki tari ban otno yaki utar tolian banang ban kan ki kitin ujukot ki tu ki bapersyang ban pendai tari ban ot ban wengno wong ki pendon kam da ki pen nai from kumu marsian bat ki way de da kasnam laispa khandai punyo hakar thaj ka bahijim
Layau ban kanonai seka testament ka batmai te kini kilong ka tin ka jong blai bomla ban penkala bomla ban pen bank bomla ban minus bomla ban plus bomla ban multiply bomla ban yad kata kalenti kita ki amendment skimla ban ya kade ka tin ka jong blai ka bane ukran jungi wong ka bneng ba ka kendau kin lej no nekik tin jonga kindom lej no satya kita manta kijing penuen daka baki persyang bantei po ye kitu ki belalom balato ya ka testament ga barim taki snem syajar ndrus pa snem kiong kini kinong lom kinong to kilala ya ka kam bomde bakata kila kentaj bat kila nyoben ye kiwei pat ki kitam kidon kita ki kitab ki lami akitu ki por ka kitabu Enok ka kitabu Jasher kitu kila bandol ka jong ga jing pha terkin bi jaklu hadukat no phi kini ki rublai ki balalum kerpang babla tho ikini ki baliusngau da ka jing kran ga do blai bakin sukentaj ye ki hatu ki bi hadukat no hatola da dei baki biang kila dei emban kenthok dikini ki jing kenok kenthok menta ki badai ga Bible bakile silian khaman ki kentan kitu ki longtang ki jing penbana penbodnam ban penhiador dia ka ting ga jong utrai dengan kuang penong ye pi baki don pat sakitu ki kot ki balami hakapor ka intertestamental period tikidon katu kani ki balang ki bapliang kitu im don jing batai persya kita kasyong hakamon laj loy ka jong pi ban puli ki bakung tegikan kita kidai ki apokrifa siu de pigrafa bat ki DSS ki Dead Sea Scrolls la kitu kidan la kitu ki thok kidan la ki jelong ki babha tendre namar bala thoy ki hapok kitu ki sals pasnem de omdon shu ka so no blai kimlong shu ye ka ding prasad mansem kilalong ki kot ki basia tauhi di kumi kini ki kot tauhi pinya kena no benong kelia kentaj banyak ki kalong ka bomdai akwa batong ye pi kitu kilong tang ki kot pat ba mereka jingale ki breu ka pertai menta kalong ban penhiar dor ya ka Bible ban penhiar ka dor ya ka kum ki kot jeng ki wei ki bala penmi pertai dengan kwa batong ye pi bakak tin ka jong blai ka de ka tin ka jong blai lai pokdai teliki kita pada testament kebarem arponia wa testament kebatmai tang kitu ki pelong ya ka tin ka do play bat ka dei hok yo jisu bonong ka bneng bat ka khendau kin lait no ki tin jonga kin nom lait no satya wat nom nyo po ya ka tin ka do play nyo kor ya ka kabaar pat ka don ka ding persyang manta ban penhiar dor saya kanam bat ka keteng ka jong utra Jisu de khon jong oblay Yohanes kanong ka balay ka dekhot ka bakat reu gong na bau blay ula I kata ya ka patay kat ba ula ai tino ya jong khon balaka marway ude khon balaka marway bau ei ru bangai chau onam jatso unyo ya ka jing ka babom jokon ujisu bangingingen udai ukun joblay ulawan sekali ka patai ulawan banlong ka lenti ka jing sisa baka jing de ulawan banhika yengi bangidai ban kala ka bamon ulawan banhika yengi bangidai ban plano ikipop ki jongi ulawan banhika yengi bangin ngajya o ulawan banhika yengi bangin imhok imkhot ilong ki ba jamnod bat ki ba loy ulahika yengi ga jingre blay bat hadu katno kalalong ka dor ka bangi ngila kumni ro kam dai su de ka bodongi ka dai satan da ka jing isnai ka jong tra Jesu une makayo o ha Bethlehem hasem kulai hadin nang ta karta ka balai pau ulai mi kain banyo banyalap ya ka jing penim
kajang ublay lamba jong o kumukon ulawan ban khot sekajing pentumai pat yal kajang ngajing em ula khot ki sekajing ngaj kabata kalunti jong kajing kala kabamod ula khot yangi pangidan kamban plano iki pop ki jong i ban pediang yu jisu kumunong penem badunong suspa ula yat kumubreu haden nang tapan la kem yo o la tian bisar balasa nar pna yo o haulung golgotha haringkat dambat arngot ki wei pat ki rudakan uni ula yang la tep yo o tendre ha kasri ga balai ulam mipan anda ha bola mipat udang don rengkat lam bati senran gi ba i pada din katau ki no soi sebeneng bat ula kular ban pa yo mense bakod bula pendep ya kata hakasi pentekos uong ro se kane kawai pan uangan sawan pan mentang idam don hakalenti jong kajing wan pat kajong utra Jesu deuni boleh tholo pai ki tma ki nam sneu ki jing knyu jomai ki jingala makanti poloki bat ki bakum kita menta pakidon katu katne ki breu ki ba nakabenta ka jing mentoi jongki ki ai ki jing atho ki ba pun bot nam yo Jesu bat ki ba bon na kini ki jing atho kolong bau Jesu udon hari India na pedeng kini ki nong tho ki bala persang ban panpau kita bakila ai ro haka pertai lomba kini ki social media don na pedeng jongki kumutau wei utau Martin udai nari Germany upenmi ya kawai ka kot ta kabawang ujisu ula im hari India don ro sakiwai de ki baton ki juk ki keteng kumta tiki de ya to ro bau jisu udon hari India kawai ka benta ka baki pensai maki galong bau jisu hakitu ki khat prat likisnan ulawan hari India uni way kita lai part kita sau part kita kijing thodu belapan mi lomba ki social media ngaru ngalayo ban sim kita ban download tengah kwa ban ya thui ki ngakwa ban ya thui pi bau tu kenja nong hikai wa syariah bau jisu ulawan hari India bau lawan City of Nalanda Uong University of Nalanda, Uong ulawan Nalanda, bat hangtu ulawan bantip ikanyam Hindu, bat ulalong ro ukenjam mistik kemuduruniam jong kanyam Hindu. Wei pat uya tu uong, ho yung Jisu lawan tu lawan hari India, tang bau ni ulalay sapuri, banlay puli ka Hinduism, banda bola pendep ke ding puli nang dia ka Hinduism ula kalalong menta upukir lane pilgrim baki bakum kini ki jing batai ki atho kwa man ya thu ye pi baki dan ki jong ki record ki jong ki baki persang ban pensai hadukat no kala ktai ki babon ki bathu ban pai so Jisu dakiti ba plan ni ulawan seri India kila kentat no bat kimton kajing Canberra yau trai Jesu kadon pat kawai ke kenhon bat kani kan hado bakila ai ya ka kanja telekas lang baka BBC ki ai kerteng bau Jesu de Buddhist monk yang Jesu lawan seri India ulalek saladak ulek hanta hale ban puli ya kan yang Buddhist bat entah habula pas ya kata kajing puli jungu la kalalong umong kemudian kenja pukir bat uni rolek jalap ya ka niam Buddhist ha Afghanistan ha Balochistan Pakistan gitu bola lek WhatsApp do sari Japan ban yalap ya kani kajing yalap niam jungu kabade ya unong yalap niam unong seng niam utau Buddha tengah kwa ban ya thu pi bakidon ki bakum kini but what kum kini ki channel ki bakrau ro ki pen budnam ki pen tiplam kum tu
hadukat no kalalong kajingta kabakraw ban penbut na meka kateng kajong utra Jesu nang ta la don pat sa kaway kakenhon bakata kalong ki Musulman kini kiyong Jesu uim ha Kashmir banda bakaliatu bahapreng kitu ki khatras nam ki bo Jesu laja badon ha Jerusalem ulawan na Kashmir tinda ha ulawan sa Kashmir pan ula im ka jing im ka babha ka bariu blai ula songkha udan ki khun ki ti bola yap no hakarta ka ba prapos nem te har ta ka jaka ka ba hasri nagar laya thu yanga bakila te yu tau mot sa kan mau ding tep utau tum yo Jesu bat udon hado menta para bangai be yo kumno don na preng jo ki baliat ki bakum kita tikidan ki bor menta ki sngi ki bakado ki bayele ban penjardor ya ka jinglong bakentang bakarpang dengan tin ke jang blai ki balele ban penbut nam ya ka kerteng ka jang utra Jesu dekat no kan long ka jingta ka bakraw yang i kong ki khon Kristan ki bai tengi dan kam ban tip ikini ala da long ka bala na kalian ki bor balang hapo ka balang blai la ka balang Presbyterian la balang Catholic bakin penmi ki kenja directive statements di balang banya tholem la kumno da ka bangi tip ka khamha ban ya ka bakalawan dia kumba ong ki doctor prevention is better than cure te kan long kumta banya da la pa khnang banam don kuno ka bakolma ra ka ri ga jongi bat kum joro Aki point rungai takaleng saudong yang kapatay. Iwan manta hajoy. Kajoy kadikanong ba jang kari jantia mensua. Manta ka district headquarter yung West Jantia district. Kani kadika snong kabapawnam. Kari jantia kadikari kabapawnam. Kari kabangilapna nado kam mensua laji atu yang nado bangadang red tingalayo banwan seni sejuai sikidikidong riwad yang dia kadai nado upanai September jenggas nam cijan espa nyo popra janado pengalawan ngalayo ban ngam ban pule katla katyai tingam da day utau rustat uba pindaya buram hadu kata-kata ngaya long padba na kata kalian di kani kari bat ka judge benriu bat nga jusu tena takabayaw banwan sa kabalang blay hamne hamantong jawai kiru ki jusu i ban khot yanga sa kijiya seng nakapor sa kapor bat mensyam slam bat nga klim sula sa syuk ngong ay program no yanga tengalawan ngalayaw ban kren hapleng jongki langam sumala ban samit ring ada suburom ya kabalang blay hamantong jawai ngalajyo ban wan ro ban yalam haka pulpit jongka ying mani kabalang Presbyterian halat labo ada lomba pastor sengkli temen besan kirang bang komiti balang bat kumju kabalang hibar ro kawai kila jukhot yang tang kijinya seng si balang kila jukhot ro yang wat ki kenjajinya seng ki bakam karpang kadon kapor kabang alayo banyawan lang rengkat lem badu Profesor Dr. W.R. Karduki MP Badon Burang kingilayo banyawan song kali rengkat lem badu bilayo banyapur khanai kabon ki ki badaya kari ka jongi bat kham tam kini ki jingsia ki bakola da kini ki an hakari ka jongi nangta ngaso burom ro ya ka jantia Eastern College nambau principal bakinohikai ba ke ba baki khot yanga banyo banyadon panta ka seminar balapun baik kerpang baki nda ha bakila khot yanga ki ong wan sa ka seminar
kabangin pulong hapo Jantia Eastern College tengah juong ni ngam lan nama ngadang don kiwe kikam bata kiwe kaliang ru ngam sudai banganiatur kini kikam college kiwe ngadai tangunong yalap niam haka balang ublay tendrai kajingyar jimut jumki kiong hatin balayo pan keren batna kiong no bu tarik mapi te hakata ka kiong kumta te ngayo ban len ngo yo try bayo ban poi hakato kajingya kendo ka seminar ka balong hajan te Eastern College badima kremen sula ro ipoi hang to telah kata ro lang ala persang bantia na ki seminar Bapun kum nagakasi Author Society kiwe ki college tengah kuah ban ong sum slam man agini dang sulat mulu malano COVID-19 bakal don ka seminar bapun seng kasi college long bad hang tu ngayo badi apoy rengkat lam badi ma Dr. Omerlin Kindia Principal Kodor Rustan Bangaleo ban song ru ya kajing kren jong o udah breu ubajeleu boboy baron kajing ya kari pada kajai benreu kidon ki wei de ki Rustan nang ni na juwai ki bangalai dia kendo bahabat ki kum ma Dr. Roytre lalu ilajio penyadon rengkat lembat ikam start ba ikam shempang ba but ikam state katray kakta tengah kuat ong pi bahang kapor baka balang oblay kila tmu ban pli ka ban sdang nalor ban pli saga basdang tabang isdang shwa sa pli hadin te labo kumuskatri juga tengah Bible School labo nga kumu chairman juga Bible School tentala ya trai kum tu tegajing state jung ban pendap ka kam te haswa ban pli ka Bible School ni lasdang no te sdang saplino ka khatnyau tari ka jung panai September jung gasnam chejar kana spa prapulai la pli no penkut te arta te kata ka session dau Reverend M.W. Lalu te ngaji kendo bha bat sane Tikala don ru kijaka ki mengalapoi kadado ba kala penlengo sikadai yana tikini kijinga kendo kijinga sem ba kini ki lokki jor ki aimen sim sikadai bat ku magana gapor ngamla klem dapen paul buram yu Dr. B Pakem ubadai u nephew jongo ba John Pakem bunong yalap jongga balang ublay Tebun kato kada kijing tip ki bakodor ngalayo bandlum na Tengamla ro klem ta snow buram ikyo ikong damaris bookstore ibaha umulong ibama don jing ti sokya ya kakam ka jong try long baki kot kisla bang yo ban tho te hadu kat no ila pa yo bahaying jong ba isaya bandawan ya kan do ya na mai lakwa kerki baki jingarab jong kilalong ki bakodor hadu kata-kata doktor pakai mula klat no ikong da Morris bookstore ro ilalait no badu try ki bahaying ki bahasem jong umulong kilalong kinang try ki bakodor ban kersian ya kakang badu try unisnay utray undon ringkat lem hapdeng kani ka pertai ka balahuri hura hakari ka jongi laylay haki jingya day hapdeng ki Jantia bat ki khasi kadhado lami ki kot khubor ki bangam nang su ban tip ban pan slow tho bat ki lia tho lem ya kita ki jingjia ki balajia tengah nganda pule than ni kita ngam nang kita ki Wikipedia ngale ngam nang ki kot kisla ro kat ki bangalalung ngalayu ngam la ban pule pinong ki buran jis ni kino ki kam bat ki doler kento bat ki thesis ki baper teringat kwa ban ong banda bangala persang ban pensong dor ya ka contribution jong ka rijantia jong ki jantia hakadia dei bat ki khasi om dan kentin bala ban batai snap mania tho ya pi ya ka dor jong ka jaj penreu
Kadhadu ladon ki waipat ki batmu ya kawan penhiar dor ya ka kalong ka bomdai dakino kino kilan ki babhangin ya le bantai ya kari bakajad benreu jongi layatho yang baladon ar kenhon ki balawan bansong hatang boli kini kilatei ki yeng kilatung ki kber kilari jingri bat kila persang bandan ye kiyau kihan bat kila persang ro ban penyan ye kajaka song jongki hadin katu kan nepor pan haladon kawai ka kanhon jong uhman bat kita ki badon ka kanhon ki dei ki balakam rang ba kilong kemi ki khon samla ki bakarpang bat kini ki ong kampat biang yangi bangin sange no tang hatang boli kilami no na tang boli hakajingat lenti jongki bakilalet sapang satay lang sepni jongkari khasi banda ha bakilapoy ka jaka ka bakila ihon ni tengen tikila song ken ban snai ki yeng ki sem ki jongki ban red ban riang ban ri jingri bad ban penbek ya kait kahima kait kemut pudusam bad kahima bad kailong markhap bad ka merja baijan bad ka balikan bad ban kham soto kolong marjan bad ka Gauhati airport entah ba sengkum ta ya kahima kilajer keteng ya kahima jongki bad ki khot ya kahima manar hati dipor kiong kahima manar endala khamsat kiong kahima menar hakapor pareng parla khamsat susu kiong kahima jarang kajiran hato kini ki khanakai ngangam simpuli nang no pila banwan pandulir nanga ngan ong ya pi kilet ya kibreu ki padai nongkong ki jantia ki blapoi ban seng hima kahima blatip no menta kahima jarang kahima jirang jarang kemur kato katang dumadi keba dondo pai tikla jid ban ker da kato katang kalane hado menta dekani kadika way ki contribution bakrau na ki jantia ya kari khasi bandon ya kahima ban hapo upuru sam jong kari khasi ban bandon ka it put ba sai bha ba ka asam ban nongla ban wan kentur kilate ka hima ba kane ka hima kadang don kadang ne kadang sa hado menta ka hapo kari boy sapngi laya thu yanga bala don ka kanhon la sikitan nong talang bat kini kilalay bantay ke hima nongpo kan nakabasultu kidey nakakur nongpo bana nong talang ringkat lam bat kisilian kilalay bantay ke hima nongpo tenda palayo bantay ke hima nongpo hakapor pareng pad dalay kendo gini kisim asensyal ke hima nongpo dikipendo no kipendo ya kajing sensyal sim hadin kasnem khat perspa lai pursan kipendo bat kahima nongpo kalalom no ka non state kidan sautuli ki hima kasi bo padang ula pendo batata ka banengkong ka de kahima sutna ula pendo no e ka jing sensasi makasnem khat perspa lai pursan babot nang ta ka de kahima sobar nang ta kahima nongpo bat kahima mulian kini ki kalalong no kita kijaka sorkar basapun kaya ka district belatip ka district Khasi and Jaintia Hills hakasem khat perspa san polai tengah kwa bania thu yepi bana ka ri Jaintia kiladon ka benta ka bakrao bania no snian bat ka ri Khasi ladabu no hakata kalenti nangta sa South Khasi Hills kadon kawai kahima kabakiong kahima mau sunram
Kani ka hima mausuram, kani ki hima ka blarem, bada kipor mendai la khode ka hima nongrot. Kinong sensyar jang ka hima nongrot, kide ki kor nongrot, kide ki kor sim. Tenda ha bakla sensyar ka hima la bon pateng, kado kiong ngilang iya kade ka kam sensyar. Haka kerdan kum kisim. Namala da don mano bayasyo poi hausim. Lada don mano bayap sa rongom poi hausim. Lada don mano bayapom bayapanyap taro poi hausim. Kino ki kam jabo japan ki poi hausim. Te kadu ki raino bakani ka kam kabajabo te ka kamha yangi bangilong patka tangkum kinong siyang. Tapdeng ka bakong kata bakinikisim ng rod kila inono bakila long patkar tikinikikur kiblong kitray jong kahima kibadon ka jingkit kli bakibadon kata ka jingkit ka bakraw yaw pat ng siyang bada kahima hapdeng ka sayongan sanukin pai kipai sa jantya kipai sa matur maskut kipai sa kisim malangyang hatungin suklat no kita entah kila pabreu banwan pansim no sim malangyang hamador maskut ten talaya kendo talaya thui takijing dia ten nakakur malangyang ro kila ayaw breu bolong sim yung kahima moslam kila ay ro rengkatlan badeki para kentay yung tau sim baki kon jongki kin sabetanya ka kursim ban sensyar ya ki hima mausunram tikini kila lek samosunram banda habla poi ha mausunram la thong sim ya ki bala sensyar ya ki hima mausunram nakakur malngyang badai na mador maskut ngakwa banya thuyi pi baki don Kitu kinong to, kiong, malangyang wan yatma, kata kalong gabonde. Kidon kinong to, katong ta, kalong gabonde. Masuay, usim ta kajingya soto, omdon kajingya dawa, kamdon kadabiyo. Omdon kanu-kanu ko banya panpisa ya panbha, omdon ni kalong tangga baya ay so bha. Nrirengkat lang bakikentin kerku kedo, kilolong kisim kibane. Kisim ke basensyar. Tiki basensyar ke hima mosram hadong ta kisim kide nakakur malangyang. Om slam adin ang taapan kahima malangyang katon hableng kajing syayongan. Kilawan sekiway patisim. Bat kila penkulmar bat kila penduk. Kadhado ba kiniki malangyang kilalam kalawan kata kasayongan yaki. But don't apreng yung kigi ba pet snong pet tao. Don't na kigi ba poy hamolong. Don't na apreng yung kigi poy haumay. Don't na apreng yung kigi poy halike and sell. Don't na apreng yung kigi ba poy hamomolo. Don't na apreng yung kigi ba poy hasora. Mentak kila poy hakaleng saudong. Tengin sa to ya kador yung kibriw na jantya. Lumpa kinikisim malangyang. Anda habala sa pet sa pian layalay kum ki refugee keleng kisnon ngania tu yepi ki klem dawa no se mosndam ki klem dawa benong island jaka yingi bansong bansa ki klem dawa ki ibe je ke hima mosndam hapo ke jing penya ke jong se balangyang bo un penya bank bakandon ka song sup song san hatongin klep no kita kasiti segi Hebrew kalong ka bakat lai bakat khat ka bakat hinyaw kong token mau ya kita kibla sensyar halor jongpi balengi suklat be kumne daladangi klat be ta ka batruk nang kata kalong ka bonde ladangi la suklat be la ka klat be kum ton kan mau lai tu kibla pet saway tiki breu kin sakeno ya pi badenga bangilong ki kon klem akor ilong ki kon klemran namar ka kentin
token ma kadaya ka akor kwa manya tu ipi. Nat poi mata sa pang kalido ka. Namar kahima sutna kawan hadin kahima madur maskut. Kalido ka hadin adalah songka kalayo ya ki kon kentai ki kon senrang. Samot ki kon kentai ki bakodor ki pat dahabla biang karata kapor bagajing soto kilami no nahima sutna nahima jantia kilalek sano kilalek sakasi hill sari kasi katin hills sa jing sisa kadang wandang thamai Kim Jong kasi hills Kim Jong ka jantia hills Kisiong kari jantia kari kasi namala daong hills, kumutangki hills, ki hapangi, ki plains ngi duno. De nagatagadao pag isa duno, ka Jantiapur, i duno, ka Pandua, na makituki ki plains. Tenda bakinikikhon kang kalido ka, kilabiang bahakarta yung kila late no syarikasi. Kaway ka bakarteng ka lang, dalapoy sa Belimba at sa opar silong kakalano kakur kalang kani kadang dan pa kidey hajing sisya nagajatsim nrede tang kakur kalang kabomdan hima bansun siya kaway pat kadikateng satipika kinongsteng kaway pat kateng kapung satipika kanongspung bat kabasaw pat kali satipika kasimli Sapoy sa kahima katsopra bakod mata kahima nongklaw dela tungsim ikiba na kur simli bakiba long sim hadong mata kidey nakataka yawbay kali kekendian na tuipi nakakur simli lami uta uraba sim tirot sing jang kahima nongklaw Nang to lami soto raja kinesing upala kelalong Kristan upa nengkong nakakursim badhadin parlatong yu temen basan ula kelalong upa nengkong nakakursim de nakatuka kursim li balami Reverend J.J. M. Colsoy simli bad kumjuru Professor R.R. Thomas simli kibolong ki riu krao Hato kini kim day kita kikun kiksiw yung kalido ka. Kito kini kipanat nga neto yupi. Day na katakadaw nga juong irikantin. Bamari astang ya karkomtray mission. Kabanong kong nga yung Reverend J.J. Nukolsoy. Uwan ng kong hajaway hayaw mo siyang. Hakas nam siya nespan reo. Wawiyang banyala po to buknor. Uklem samit ulit paino. Hakas nam siya nespan kadway. Mao ba di sister. Kiwan sini sejawai, dakajing tray kabakisa arsnam siteng, baki sawai kajing kabahalum keruyan, hangno takajing tempat le yalam yang tengah kuah badong yepi baklasa arsnam siteng, sami kini kibalang baper, tekai kabang kuah badong yepi, baka contribution nakaliang kajaj benreu, jantia nagari jantia gari khasi. Kalong kabakraw, hatongin kelet no, lada day bangim kan mau su, ti kapertay badwadu blay unsong, pide kikon klemagor, pide kikon kleman. Tangan poy biang mentah sapang kihima, tidang don kiway dengan poy biang sa biang kaway kahima. Hadin kaladon kajing roy jeng kidikikur hangde hajawai area laju khod ka kajawai region namar ka kentop wat sadu semuplang ka kentop wat sejan mustam satu hangne kimi kita kisan kur yakini kisan kur kiong kisan sengkong bakini kisan sengkong pat ki pelong katakadia dai ka baklan pha hangne Bana pagkakaway na kikur na kikisan sungkong kadika kur bla.
Dalaya tu ba namu plang ki don ki blang. Ki bana kanur ka daw ki kan suju sujem ya ka bansong bangsa hangde ha jawai area hangde ha jantia tikile mi no namu plang bat kila lek syari khasi nglapoi syari khasi kila lap ya ka jaka kata ka jaka ka babiang ka banrap banrian ka jaka ka hima ka babiang nakabanta kabari jingri tekumta kila penbet yo pudu sam bat kila kala long kinong snong ki banungkong la ka jing sisar kale hau long do tere ya kahima pat lajar keteng kahima pengkat bakasnong kahima mau plang te ka kong ke dia thu jing ki tu ki teman menswa te ka kentin mau plang kira no nang ni na mu plang bat lejer keteng no daga ketin khasi satay ka mau plang terkinong snong perkini kibla hatungin klet ya kata kibla kidon temata mau plang bat kilong kibreu kibla roy kibla man bat kiba sensar pat kidai kilong do mau plang klempet kibla ro kidon kajing sowet ban sim kajing sensar kumta kajing sensar hima lalung do kalek no sekiwe hatungin klet no ikini kibilong kita kisai tek sai khom hakari bakajad benreu jongi tengat poi mentah sakikur kadon kowe kakor hapo kahima su tengah tikidon nakitu kikur long sim ki shan khmat hai kan kakor ya kan kakor porto de kur su tengah ka hapo hima su tengah kur porto telaya thu bamaki kilaya phatno nang tai na su tengah baldam bakla ki poi hangni ha jawai badu doloi jawai ro uai jakai ki bansong terina kanur ka daw ka bagso tho bakini ki breu na sutna ki wan ban ba yaki tekum ta ki le akri ki a pet le yai tang ba ka somenting kan pet de ka bakum ka ta ka por bagasami ka kateng snong somenting kam de somenting de sminting kumot ka snong khot yo basak marway khot ikinong way kedop yaki nai punya per de la kala de ban syong hang toru kim sunot na makating back jeng kini ki bana sutna khat yaki ndot poi harum sulong kilamut ban syong hang to nambar hang to ka don ka jaka ka babiang dari ki soto bakini ki breu na sutna ki wan ban back khat yaki tikila petcha do shenong long pada nong long ki noya ka to yo jur shati shakawa umyam but nawa umyam ki kiu shato shashilian tikim la kiu su no mal bala than tada ki say no ki jan jongki menmed ki than ba ki saya tia no hado panda shai sri tikini ki babe ki poi hado nong long na sata shashilian kajaka hado menta ka don ka bakia tho dakila khi dong step ki pet ani la tha ki jan ki babon kalau dong ka jingting apeng dong ki daki pet ya ki pertu ki i menta ya ka jing iting ya ka jing ima kilong ki rusur ki bru be be saprang bat kita ki banam aili te kumta ki le ya kren ki le parta te ki sawan pet no sa sutnga kita kinong be bat itu ki pertu pat ki la kiu tu thir sa te sa han saurang bat kita ya kasnong joki ha pan saurang ha nong sam ha renli kitu gijaka kilaroi kadadu klami sakakur nongrang klami sakakur sopo kide nakaju katanrai rengkat la bati perto ki oro lundok perto bagi nong sam kini ki baha pan saurang kaktin tikile keren ada kaktin sidang ok kaktin khasi de tenrei penduk kumno phi pertu kumut kide ki jantia de hatung iklet kilengkot lai ki jingken mau jungi kan hadu panya pelong nong son tengah kuah penong ya phi bakaton ka dia dei ka babiang ba hapdeng kilalat pan pen
ngan ong kumno te umday tang ba penhiardor umday tang ba pen bodnam kidi kijinyale tang bandrat tang kong te kidi ki destructive elements tengah kwa ba dia tu yupi bakini ki bor ban penhiardor kilatrai om tang ya kating ya dong blai kini ki bor ban pen bodnam yo jisu kilatrai hadu kini ki sigi ki pamentaro kat notam ya kari badka jad penriu jongi to Muslim kari jantia dakani ka khobor kan pen mau yangi baka jantia mission kakiim baka jantia mission kaim lawan ki missionary banengkong ublawan hangdi hari join udah Reverend Thomas Jones lawan yalam yo daki argot ki kapten yo but kapten Lewin ladang am bakla kasnem bawan yalam yo golong hakasnem khatpras pa sopulai teka jing tu golong ban penslo tu how no missionary baki jantia kide daka waipat ka jaj benreu te la don ki jing tho ki bathi kana o Thomas Jones ro kum o pastor o missionary udon ka jing songe lese ethnically kilong la ka jong de nagata ka daw haga balang presbyterian kidang pene kasi an jantia kum balap tau yaga district Kasi Anjante Hills District daw pareng hagas nem karpraspa san polai tinray inda poy hagaktin pan o ang nakalyang kaktin tikide nakadyo ka family amla pan paniyaper tete mau sawanra ikidakto Roman de mau wanra yaka literature pan to iki prose pan poetry badai mauro ubalawan panbo takaktin sora to kapor boong mereka dekaktin kasi beso tulang marengkan deke ka pangakwa batong yapi bakini kilalong giding persyang ki babha ha gitu ki por bat kilalong ka jingkar khu yakari bakajat benreu dongi para bungai bai kadon kapor pan bagi Kristan ki siyang siya. Kaya to ba huway na kirangma balong Kristan kundi ito walk nong sutnga uniru so to iya tagajing siyang siya. Tikila doon kinigi balong Kristan kaya kisnong tikini ki Kristan les na long Kristan komdang iki penpau ya kajing so sujer kajing so bomsuk iki atu no how walk nong sutnga bakumju aki missionary ki ong ni ikam so suk ladangi mi no nari jantia tendala ong kumta pat kini ki missionary but wak sutna tikilaya lumlang yaki anda hapalaya lumlang yaki lapan soto tikilaya krek ken ban mi no namne na juai tan juai pelun bene tikilaya krek ban ya mi no tenda hapalaya pen krek kumta tela ong yaki bakin ya lum yaki tum kitam kijing don jing en bat kinom ya penkerki banom ya penki pertai tenda bala dei ka por klemi dok dru da kalenti ka basai bom ton kanu ka baya kenkiu kenkau kum de kum tai telayalam da ki missionary but the walk nong sutma kini kilalai da ka jingyat kejat hado pakinda poi hasai sopen sora ten la poi shatai da kabasok kabasan ki missionary bado
walk nong sutna te kila penkre yaki jaka share dara yaki niki kur pelelong Kristan berpomlong Kristan ru ki boleh kuat pada late not satai kila penbiang yaki jingbam yaki hadu kata kila lebhang te hakasnam chidan ispa yu popra haka arpo a tarik ke jong Julai te layo la sya yanga banyo banling hikai hachera theological college tentang alih hikai satu ngandai banga sotnat ban share lagi ruing ngada syong ngada wat jing tip kum ni kum tai dengan salah papleng kita kikur kidang don kita kikur kolong sankur kibelam syatai light no kakur sutnga nama letang u senrang wei breu tem don jing budin don jing peteng ya kata kita kisan kur ngane thui pi kibelam syatai kidi nakakur tarian nakakur lalu nakakur paswet, nakakur rembai, bat nakilong do buang. Manobayalam satai, kideki missionary, ringkat lem, bo reverend, kadu kulalong reverend, knong sutnga. Ngin no ikini, kini kidang don te hadu menta, te balayin subutat no ikini kinya day, lah pedang kipor, kibadon kinya le, ban penyiar dor ya kaktin ke jauh play, ban penbutnam ya kaketeng ke jauh jisu, kiton ke le, ban penkeng, ban kejiat no ini kinya day yu babha, hakari bagajat ban reu jongi. Pila ban ong ko nong yalam, kikot ayu pidon say kita, man ong ngam don kot. Lada day ba pikwa ban tem, Iki manar ke badan sejalan lek satai sejiran pin lap kita lek sepang seorang pin lap iki kur pertu kita nang tu lek mau pelang pin lap hang tu iki kur blak ki baya kamkur bat ni kur snai tang ro te pin lek mentah hapo wajem ro utu rang ba nang tu wong ngingiwan nanong kli tang syong kum ta long kum pli wang ya ka jingkhang nong kli ka dei hang ni kanong rem kalti balai sa saipong hajan jong ka kadan ka kut stiang hanong kli rong ala lek hakut stiang rong ala lirong hasaipong rong ala lek bon ki jakang ala ngam ngaya thuye pi na ka experience jong a kam dei na ki kot ka de thuye pi lada pipule na ki kot pen kolmar kat ne la tei kari tibreu tiblei nga septing yo sensar ukso jukrei iki balang ya ka snong ya kinong yalam ya ka ri makajad paneu dungi to ka jantia mission kan kim ka jantia mission ka im ginya duai hatrai baghar Nanlong ayo ko Jesu ish. Habaya nga kamado pailango jome bakat ne. Nalong tango sa kriyo batlodu jome. Mga dua tari isnay gany. Bawata pleng gani gijing persang. Ban penhiar dore kaktin ga jome. Hapleng gani gijing persang. Ban penbut nam ya kakarteng ga jome. Hapleng gijing persang. Ban wanra ya ka kulmar hakari baga jaj benreu jongi ngadwai a Jesu ladadang sa ka jing isnai to pendap ya kata pan walam jing phang tenrei lada kini pa ki pun urlong ya ka e ka baga tin jome ka ong baka jingele makanti gindan kinong ya tholo pa